Ingat wajah-wajah ini, ingat nama ini. Kelak suatu hari kita akan bertemu dan saling bertegur sapa. Kita akan belajar di meja yang sama, menatap guru yang sama, menulis kata yang sama, menyanyikan lagu dalam irama yang sama. जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो. Sampai detik ini, kita masih harus belajar di rumah, bergelut dengan tugas dan materi yang harus diunggah. Meski hati sudah mulai gundah dan cengah. चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है उस हाथ को. Apalah daya, semua bukan sengaja. Kami pun merasa hal yang sama. Semoga ini tidak akan berlangsung lama. Suatu saat kita akan kembali bersama.